Telengapa, Thokmani Padot, Pa Aloysius CH Marak, Mandir ako manakra Begapa, National People's Party ni West Garo Hills District ni President, Pa JD Sangma, at sini mandir ako manakra pa, South Tura Block ni President Pa LCH Marak, ani ka sabi ka pa Amara Magapa, Chadambe Dol ko Telengapa chini Chadambe Leaderang NPP Party ni Mijikma Dol ni President or Secretary Rang Development Committee ni President or Secretary Aro ya meeting o tentang mansa bakura na sok bagapa plak ang ni kasara bagapa pagaparang chung ada no aberang aro plak ang ni kasara pingrang namin lito ka ha ngunit gaman ang abak ni so may kura jawa hindi ba plak nas ka nga yan ang bigo pa so may kwantsing na utani na ang ano ka pa isol ko batel sing na kusyo ka araw na isimang sa kanchi ko dentang mansa antang tani kamrang ko galpili daalo ya party ni meeting na ribani na ang agisa ka itong gambagsin na isimang sa kanchi ko batel sing na kusyo ka Repengmang na isimang sa kanchi ni Uya iya jani kodruks ni tariko election of gain aro ya election at sing MLA ko siyok na at sing botang ko of gain Uya nga pa general election ni sumayo ang ni by election no iya gatam ni aro South Tura ni mandirang ango kadongi ang nakasay baka botang siyang kuri ang eleksyon tiyata ang adang taman sana isimang sa kanchikon na isimang ni support ko na nina ang agisa ka itong gamagchin iya chol kura ay na isimang sa kanchikon ang matelas ka haja gini cicet pulsiyo na isimang ni boto na ni sumayo iya gatam sa nongja ande ba South Tura Constituency ni plak gatam ni mandirang Chief Minister na vote ko vote nani gaman na main expectation ng heighten public namin kadong swing at ang sindayan pakte Chief Minister na vote ko utninga man tsura na baka development ng ko magin ani baka mandilangan kadong at yari ang bubble si bonga ni gisepo na isimani vote rang ko aro na isimani support ko matni ang Meghalaya state ni government ko bilsi bonga na chalay jo aro ya bilsi bonga ni gisepo baka ni nakanikot nga chagro nga ha abat singo di baka mandirangan ya government bai jawa ani chanchetsun haida jagani jagatam ni gisepon pi again baka political party rang coalition government tong ani gaban ya government pai sarkari te pai jawa ande ba dalo public ni khasachi
Nokapa isolni patiaci. Cenga belsi bonga ya surkar ko chalai na mana. Aro ya belsi bonga ni gisepo Meghalaya State aro ge South Tura Constituency aro dentang manca South Tura na. Cini amat pet angni matnat pet. Kamrang ko kana anga joton kaju. Ya belsi bonga ni gisepo belsi gini de. COVID sabisi niya sel. Baka sumera ko nga gamat na nangaha. Hindi ba belsi katam nga kam ka na matso. Aro ya belsi katam ni gisepo na simang overall turani development ko kumak ko chanin yode. Haidari ang pa belsi kolgrok belsi kolgrok pungana batin yari ang pa belsi katam ba belsi bungani term ni gisepo turana dentang development ang kutsanga takyuk naman na. Aro ya plakan na simang ni MLA Meghalaya State ni Chief Minister wani gaman ya dentang chol rangko maknaha. Talo ji rama kun tharingat ya rama gi isa mangmang ya project ni dam ba koros ba contract ni valuation sotponga chet lakh niya rama 58 lakhs. Aron daki Tura town no dentang getem rango total crore sotponga ni rama rangko dalo cenga thariok denga. Ya de smart town ni project sanne gisa scheme mangmang. Ya smart town ni 55 crores ni project na simang ni ya 58 lakhs ni rama. Ya rama baksa state ni budget odin crore kol grek na batte cenga dentang rama rang ko dalo state budget oni ko cenga sanction ka ta. National highway ni true crore kol grek pungana batte cenga turani entry aro turani exit to cenga rama rang ko cenga thariyo na. Plus minus close to approximately Tura town ba Tura area ni ulbulaw tong pa biap rang na Turani entry aro Turani exit to ramarang ko tharina. Tura town ni chunchon ka pa gatam rang ni ramarang ko tharina. Ya belsi gatam ni gisepo rchasa crore ni ramarang ko chka thariyo na ba thariyenga. Talo je NDP project ni rama ko tharinga chen smart town ni ya rama ko July 1000 gani khulur gani bilsio chka sanction ka achok work order ko naha aro ya ko July 1000 gani khulur bongani bilsi na skang ko machota nangen bilsi tham ni gise ko talo July 1000 gani khulur gani uni tao February 1000 khulur tham san okhinga jachet jasku san okhinga aro ya jachet jaskuni gisepo 50% plus ramarangko contractor kamrangko talo machutte unjo belongin taraking baka manderangan tarakin ramarangko tariako nang nakinga chimde ba contractor ba mandesa kamrangko kana somenanga aro ya contract ko machotna belsi getam someko na talo jachet jaskuni gisepon 50% athana ba play talo biya Tura town ni dentang smart town ni project rangko biya thari ucho. Uni kaman talo Tura town no ya namen nang chomot kapa development ya chini ramarang ya na nak play di angka pa belsiyo ya ma belsirango mongsong batte haja kini cicet belsiyo ang ni campaign ka matungo bata katumrangon manderang ramako aro rengani chiko manderang diman kachi. Uni kaman tentang mancanga ramana ya project rangko rechasa crore na batte chinga rama rangko chinga thariut naha aro chini problem ko resolve katna chinga crore ko lachi bunga ko haja gini jet position chinga sanction ka aro uni japmano crore ko gritni state budget ni scheme chinga tanggapesan ko sanction ka emang total crore so bunga ni chinga water supply augmentation program ko chinga tikap ka
Yarang ko dakachi chika 100% kabako solve ka na maknani okja. Niba Tura town ni bakbat tagatam rangona kragatan singa dalo ya development ni scheme rangko aro rengani chirangko singa dalo supat na mataha. Dong kuinga maki dong kuinga. Niba kragatan singa dalo ya belsi bonga ba belsi kitam ni gisepo dalo singa machote o na mataha. Aji Tura town na main nagsengapag isa town oka. Tura town aji Garo Hills ni headquarter oka. Tura nagsini Lok Sabha ni ba constituency ni bimang. Unigaman Tura ko de baka manderangan PS Sangma sagini constituency okan skango de biya sang sku ino chakate biya NP oka. Unigaman agalsa kemakan Tura ko de masya. Hindi ba je Tura town ni status was status ni kri Tura town ni develop wa level Tura town ni development wa level o kujat. Debar ya rangapa belsi bongani gisepo actually main junction rangko ni tuatna ya rangko beautify katna singa 15 finance commission ni true crore chigatam ni project ko take up ka singa Tura beautification project ko taka aro talo ya Tura beautification ni project ni kam rangko na simang nama ninjo baka manderangan jirangan Turao na belsi ketam belsi bri nas kang re bacin talo belsi ni belsi ketam ni jamno re baura na main surprise okinga ayo Tura de tentang jo ane manderang akan tukinga aro ong bibia talo je beautification project angko china machota hachim yachi anchini Tura town ni overall facelift ko anchim makna na main actually beautification project ni sel Turan skang na batte ni tu batta ha yago plak ko chga dalo machota ha ani agana manchawa maina gapan area rang ba chga san kamrang ko takna nang kuinga kamrang ko ba chga 100% iko chga perfect ngi dakna matna ani ba chga agana manchawa maina dakpa kam ko skango sang sabada kuja yeah for the first time Turao dakpa namgappa beautification project ko chga take up ka ha uniban makangchi yaran ko chga aro nambatte chga dakra maksonginga mai dakpa kamrang ko aro nambatte ka na matgen mai ko dengthangat na nanginga da syoba anchini araimel area ni mi chikma saksai bachum namgappa suggestion ko nabia uno binyakan betungo bera beautification ba namjok kemak namjok deba uno dongpa wa flower pot ni wano phul ko wa gappa flower pot ora chi jokna uno wa maiba wa dongchana ko dongcha uno ene biara kani achi dama kan jok aba chronic project ko kani mana dia ko ba di na ko aso aba herang ko de detail ko de bancha wani na ende ba talo mandira gis nanginga mandira ba kusyu inga sabade complain ka inga na ayam dak playa ramarang kanjese rong jok yarang ko dia jontun ke para amarang ko de footpath de ya saito ya ni flower pot rangko arawa boundary border wa pillar ko donna be unade okbo ani mandang suggestion ko ninga ni mana get singa suggestion ko kamrang perfect jongja fan for the first time dalo Tura dakpa kamrang ko kinga chi kuja jangsa ba uniga man makang chenching yara ko mai dakki namda patta magena chen chanchina suggestion ko na gemak ni ko maina Tura town de anching sakkanchini no ba Tura town na simangni Tura chuanangni Tura town anching sakkanchina songchana naga Tura town ko anching nammi rakina naga ya nakniaro angni responsibility nga anga dalo namgappa gadang donge namgappa position ko rae dalo anga rakki kam na sol ko matninga uniga man anga na simangni suggestion ko matna oda nga kusyok anga na simangni suggestion ko anga matna depet anga kam na joton ka again uniga man dalo Tura ni beautification project rang nammen Tura ko dengthangatinga ha aro makang chiba aro Tura ko mediki anching aro sebatat na matgen ni tubat na matgen aya gemak ko chinga chanchie dalo chinga kam kana maksonginga uniga man makang chiba dakpa dam gappa project rang ko chinga dakin ene ya so many bako ana isma sakkanchi baksa mongnaska una agriba dalo na isma nakingen dalo chan mariuni ringreona chiniwa street light rang daude waloba Tura ko de ga shin ka jok
Nakni Tura Aray Meloni K Sangma Road Nakseng ya Najung Bazaro na yang pa Rama Najung Bazaro na kengkeng de chga street light ang kutik kaha na men itu naking Tura city kita naking ha dode thausa nongja mandiran dode Tura de city kita naking ha ane mandirang akan tuking ha kusiyo dalo Tura ni dengtangani ku nake anga langsung charo kusiyo dalo Shillong ni Guwahati ni baba mandirang dalo Tura town ni development ku nake na men surprise oking kusiyo oking mandirang dengtang hinjok Tura de ane akan tuking Una kaman pingrang yer yang pa belsi ketam belsi bongani gisepo sini mat nagata angni mat nadpet amat pet anga yarang kudakna anga joton ka ade ba nga tangba 100% anga gemukun tangata ane anga matcha anga ba mandesa bano ba mistake na ba donga bano ba badi ba kamrang jusukja na ba donga de yarang kudakna sai de anga dak sai ngani de ukja Di ba mande yung kanigaman aro plus dentang area rangko nirok na nanganigaman 100% de chaba susukot naman cha andi ba chingni ya muksongani aro yarangko dentangatani chingni chanchiani aro gisko chingni muksongani rang tunga di ba pingrang yarangko takna chinga bulko nanga 날씨만이 낙착하니 ko nanga riyanga pa sumerango ya area ni Aro badeba polling station no mandirang dengtange chancie kepen dolrang na kepen individual kepen candidate rang na vote rang ko ona anga yani kemen mamu ko ba kana sja ba kepen candidate rang ko ba ngade compare ka ba kana sja plak candidate ni na simang history ko itihas ko background ko na simang masya na simang chekpo Tura town ko dalo represent ka na South Tura ni MLA ukna ya candidate rang ni gisepo sawa krabat kepa gen ya area ni aro Tura town ni mandirang pasina changa Kurux ni ya February jani Kurux ni tariko je solo na ismang polling station chi boat kana na ismang riangkin na ismang na men ntuwe chanchina nangkin Sekarang apa deh? Dasu akan kata nak semang candidate orang ni background pun nak semang check up. Kini apa? Ya election South Tura ni election no. Nak semang MLA sanok ja. Anda pun nak semang chief minister ko pas yoke. Uni keman ya ko pun nak semang na men nak tuan nak semang cancina nang ini. Ketam apa? Ya election no jen salo na simang vote rangko ninga aro MLA ko na simang basikin uno na simang Turani mekangchi tao ongna singapa development ko na simang nas kama senga Tura ko na simang develop kana kama senga yara ko na simang gisik tangtang na simang chanchina nangkin brig pa jen salo na simang vote rangko ninga Yan na ismang ni boat ni sel South Tura sa nukja and diba Garo Hills ni plak banderang Meghalaya State ni plak banderang hayda namgini ko matnabadunga mana jen salon na ismang boat ken na ismang ni kasat siya nga Emilio kang ode chief minister ni post ko ratay ang kam ka naman na ode ang South Tura sa nukja Diba Garo Hills or Meghalaya ni dentang background na anga development rang ko dakyot naman gen. Uni kaman na simang ni boat South Tura ni area ni boat kapan area ko anga chonneke akan jaya. Diba dentang mancha South Tura ni boat na men kamchat. Na simang ni boat ni value na men dentanga. May na simang MLA sa nukja diba na simang chief minister ko ba siyoken. Uni kaman ya responsibility ko South Tura ni mandirang gisik tangtango na me chanchiye na simang vote ka na nanginga. Anga darang MLA ni against, darang candidate ni against, darang personality ni against anga mamu ko baga na sija. Kambag candidate rang ni antang tani campaign donga
미송미순이 캠페인오 미순이 묵송안이랑 고 달랐긴 아이다 서바랑 마이멍 angni against akan keparang de pakgen ande ba angat tangde negative politics so line nga akan nascha campaign kana scha anga de positive line no campaign kana ska namgapa muksongani anga alo chakatinga namgapa muksongani alo nga kham kainga uniga ma mandirang ko chundaperi baja ande ba na simang black candidate ko namme pasibo namme chekbo aro ya election no namme chanchi bot ka bon yang ay sumeni bakon na simang sakan chikon anga mot molaska uniga ba nga pangi sumay ko ra jawa ha ya meeting ni ja mono chinga depan biap rang ba chinga meeting rang dong kuinga mukangsi je program rang ko policy rang ko aro scheme rang ko chinga ba chinga ta hachum ya rang ko chinga continue ka nam chinga muksonginga anga depan biap rang ba kaning chim da lo chinga nam big pa project gisa focus aro focus plus ko chinga ba chinga ya focus aro focus plus ni chini muksongani ara chini kangal chulgri ka panukdang rangna mungsong bate sungadama dongpa gammegi changpa nukdang rangna chini dengtang mancha ya NPP government ni chini dakchakani muksongani ya project pas kimoka ya project ni true chinga group rangko thariga ya producer group roko thariani jamano producer group ni account to chinga member hisab pe हजार bunga member sakprak ko chinga ninga uni auto de group po sak ching member dongo de haza sotpunga tangga peserang ko chinga group ni account to chipat kem uni jamano focus plus program donga focus plus program ora ya apsan PG group ni member rang jab je tangga peserang ko chinga PG group ni account to chinga chipat achim warang ko ani jamano chinga per member ya member rang ni personal account to chinga hazar bunga tak cepat ke uni auto de member saprakan bolsio hazar chikun ko makken yan ya government ni na main flagship tal gapa flagship program ki sapa ya program ko talo gapan dol ni manderang aro gapan candidate rang manderang ko tisa misguide ka ina skang pade ya de prime minister ni program jani ये दे purely NPP ni program Prime Minister ni program de PM Kisano hazar dok tangga peserang ko bilsut ninga ande ba ya PM Kisan ni scheme ko tangga peserang ko matna de na simang ni farmland ko patharang ko registered document na ko na simang utna nangkin ansingo de Garo Hills or Meghalaya de pakbata mandirangan patharang dongja aro bakbatan chani aarang de community owned nga akhang nga uniga man nokmani andero bang jode community ni andero bang jode maiba tentang system community system osa yani ownership to nga Meghalaya ni tentang background o uniga man bakbatan chani gammegi chakpa nokdang rang de patha manchada dongja aro registered land dongja uniga man ya lekha dongja de PM Kisan ni scheme de manchawa ande pa focus or focus plus na de na simang bank account ko na nga na simang ni epic card ko nangin aro gutam para unique ID house ya unique ID house number ko proof card na de chol mang gutam do iskang pa de epic house number unique ko jaw de MGNRGS pa job card town area job card tong jaw de municipal board ni NOC uniga man unique house number ni proof ko na simang namat no de na simang ya focus or focus plus ko matnay gen uniga man na main alchua na main easy ka aro yarang ko na mates ka kam ka niya sel dalo lak tham duktang rang dalo yani benefit ko tangka pesarang ko matnaha rechasa sotponga kro na batte chinga tangka pesarang ko dentang constituency rango dentang noktang rang na chinga swalip na turao ba hazar bri chassa noktang rang dalo focus plus in tangka pesarang ko matjo banga group rang mat kuzenga digin simang thalat na skinga na simang jacheng na nang jawa ya the universal scheme election is mono anga na men ka dong swinga public rang chna chol rang ko on taigen singa government ko taina chna chol ko mat taigen yang ka dong swinga uniga man bakangchi jen salo chni government on taigen
zinga jerangan mat kujatsin yarang na zinga tangka pesaran ko napatkin ketang kepa point jara ya scheme ra belsian tian chokye belsian tian uni auto de ya hazar gani kodok ketang belsioni hazar gani kodok chet belsiona jen salo NPP ni government ok thaiken zinga focus aro focus plus ni true 하자 치킨 닥게 층아 녹당기 안티는 층아 당카페시나 고게 레지스트레이션 제랑한 레지스트레이션 고 맞췄게 우니 오토데 메갈라이 금막고 락브리 하자 솥봉아 녹당랑나 층아 이고 남송이야 르차브리 솥봉아 크로르 당카페시나 고 층아 빌시안티안 바젯 카이 층아 야랑 고 슈알레 없게 예다파 묵송아니요 달로 층아 감카잉아 제랑한 만나하진 앙아 전체나 있으면 구쇼잉겐 아로 제랑한 만 그자진 나있으면 자쟁 나페 election cak menu nak semang mat naikin aro belsian tian nak semang ya tangkap pesaran ko matkin aro last point ada ya scheme de loan scheme okja ya tangkap pesaran ko nak semang chutpana nang jawa aro ya scheme ko anchini town ni mixing barang ba anchini chadamberang ba anchini biaparang ba nak semang ba group thariye rak na mat naikin yede kali songadam ni scheme ani chanchina be town area ba chinga ninga town ni manderang ba 하जार 브리 차사 베네피시리랑 달로 당가 페시랑고 already 맞나하 오늘가만 제랑한 맞크자슨 나 시망바 맞하게 아로 이야 프로그램 고 칭이 닥가니 묵송아리야 나멘 달라 메나 칭니 묵송아리라 칭아 달로 야 칭이 강갈 졸그리게빠 녹당랑나 야 당가 페시랑고 나치 칭아 가 쓴쓴 비쇼니 장기 당하니 가당랑고 두았나 묵송이 칭아 달로 감카이나 달로 차브리 속봉아 크로어 코치가 불시한테는 어디 나이스방 잠시했고 simple calculation 야 차브리 속봉아 크로어 코치가 불시 측나 continuously 불시한테는 치가 어디 불시 측니 자마노 야 등탕 그룹랑니 account 야 등탕 beneficiary랑니 account 고미오바 하잘 브리 차봉아 크로어 당가페시랑 납긴 या हजार भी चाबुंगा क्रो tangka peserang jensalo napkin ya tentang grup rang na simangni chon kepa activity rang ko kae soba acara ko tharina soba tailoring dukan rang ko khulina soba mai ba tentang mobile factoring mobile repairing center rang ko khulina pa je ko ba na simang manufacture ka naska produce ka naska ya na simangni group ya rang ko takke 장기 당하니 chol rang ko na simang bokote ya tangka peserang ko na mesim sakki chakhala ode 바이타 안치니 economic activity 탁도게 야 하잘 브리 차봉아 크로어 안치니 rural economy 아로 안치니 overall BPL economy요 야코 안친 totally rotate kana matgen yako chakhala matgen aru yani true an치니 만데랑 paknga benefit rangko matgen ane chinga kadong suya unigaman blongen tak lam ksonganiyo chinga ya program ko apa chinga chok paknga manderangan iku mak sijenga bakaman dengan cancinga election mang diko ya tangkap pesina ko na 근데 바 public랑 위쟁겐 ya scheme ko chinga hazar gani kolruksa bulsioni chinga apa chinga cho baita ba ge producer group rang ko chinga tharia ha baka group rangan dalo benefit rang ko matninga na simang video rangan kingen rangsoko na area ampati area de baka group rang nang jerang nang chinga je group rang nang chinga laksa ko achin dalo bisung wa laksa rangko pesa rangko bokoti meng jakali meng tangka pesa rangko use ka emeng mishu rangko gi emeng phalle meng dalo ya tangka pesa rangko bisung account chplaha tau laksa uni bisuni bank account on laksa hasa so bonga balance ko dalo bisung mancho aro lab ko ba group ni member rang na bisung swaliut na ha ya dakpa economic activity ko maksongi dalo chika ya kamera ko kaina onige man na men da gapa maksonganiyo dalo ya program ko dakchok anga bibera ana simang sakanchi ba ya scheme ni benefit ko matgen aro jerangan mat kujachen na simang jazring na nangjawa na simang mukangchi election ja mano tangka peserang ko matgen aro ang chenche da banga nokdang rangan already matnaha hazar bri chasa nokdang chini thuraun na simang raksamgiri area de hazar chet nokdang rang matjo selsela area hazar sni nokdang rang matnaha kharkutau hazar sni chokpoto hazar sni ndake chini Meghalaya gemmakon lak ketam nokdang rang dalo ya focus aro focus plus ni tangka peserang ko matjo